rares madu Riwawu jandeg pitakeun ide Sang Prabu sakadiasa punika raris matur kini nirisa ngasane wenten ring kawaki daging hatur nyanyi ninten simpang ri pekarsani Sang Prabu nguningang buat punika kawentenan pasemetonani idene ya Dharma wangsa jeroning Riwawu kareng saturan Sang Moragat dadi teman astapu Sang Yudhistira ri sejeroning kayun dan mapi lakasana duanin kepanggih paru semeton idene kelebok dening kawah rasa tanjung api kulih ide mamak rahayu dawa gewen dan ring mereca pada neke kardi kapekayun oleh Sang Prabu maka
Jang paridabda bidone sani becik maring mereca pada mawastu pocol nirgawi kang yadnya winangun asa punika pekayu di desambara budhar mewangsa Satyan Dropadi dan udah hadidiah derupati yan buka kini ki panuhi dewa rasa satyan dewa tanpa unuk pagi apa Ris jero ning dewa ngayakini panca Pandawa apa mirip tingkah dewa nyani letah leduh neke lan sang Dropadi ane laksanu yangi dewa pinakerabin sang panca Pandawa jak mekecah mekarano biar para mekerana lantas si dewa kelawan perang panca Pandawa nemu ane madan biah pare dan ning ring patut
Entu makejang makularapan idewu Tanjuning kawon kelawan